Danas za vas imam nešto drugačije. Ja obožavam gledam ovaj tip videa, pa sam konačno došla s njim. Ovo je moja majka, ona je danas model. Radimo tretman lica u kućnoj verziji sa nekim od mojih omiljenih proizvoda i uključit ćemo laganu lifnu drenažu lica koja je super za anti-age, a inače za glavobolju, nadutost i tako to. Svi proizvodi koje smo koristili bit će napisani dole. Koliko vas zanima, vi nastavite gledati. Ćao! Počinjemo sa duplim čišćenjem kože. Ovo je balzam za čišćenje kože koji stavljamo na suvu kožu. Progurujemo ruci. Ovo će polako da razradi sve sa lica, u ovom slučaju SPF. Sad dodamo polako toplu vodu. Znači postane mlijeko. I koristim peškirić sa toplom vodom da umijem sa lica. Sad imamo drugo čišćenje, da koža bude baš dobro očišćena. Ovo je mus od Avena koji stavimo ovako na malo vlažno lice. I njega ćemo skroz da pokupimo sa mokrim peškirom. Zatim kad je lice suvo, krećemo sa maskom za lice. Ovo je kao neka vrsta hemijskog peelinga. Najviše ćemo se koncentrišemo na nosu zbog mitisera, a ovdje ćemo staviti samo tanjušni sloj da skide sav mrtav sloj kože. Sad kad je prošlo 5 minuta, uzet ću ovaj sunđerčić koji je baš namenjen za skidanje maske sa lica. Ova maska treba da nam izvuče sve mitisere, a da ne moramo fizički da ih izvlačimo. Sada ćemo u namjeri da smirimo dodatno kožu, stavimo tonik na bazi aloe vere, koji je odlično za smirivanje i da malo rasladi kožu. Sljedeći korak je maska hidratantna. Ovo je neko što sam našla u Liliju, kao od silikona je i ima kao 24-karatno zlato, u principu je anti-age. I piše da može da se drži od 20 do 40 minuta. Uglavnom držat ćemo je tako nešto, ali ćemo voditi računa da se previše ne osuši na licu, da ostane još uvijek ove esencije na licu. Skinemo masku. Obavezno skinite dok je još uvijek malo ispod vlažno. Nemojte nikad dopustiti da vam se osuši, ni ova ni sheet maska. Imamo hidratantnu emulziju, da još dodatno hidramo kožu. Ovo je jako lagano i hidratantno. Zatim ćemo uzeti bademovo ulje i malo ćemo da izmasiramo dekolte i za vrat, koliko možemo da dohvatiti. Sada ću da uradim amatersku mašažu lica, lifnu drenažu i
Za to ću da koristim ulje. Koristim ovo od Kiehlsa. Ovo prija. Ne bunim se, ne mržim. Ulja imamo još na licu, tako da ne vredi da stavimo išta preko od krema, zašto neće protreti. Ali on će sve da se ključa što smo stavili pre njega. Ali ćemo da završimo sa kremom za predok očiju. Ovo je krema sa retinolom koju koristimo samo uveče na predok očiju. Samo na ovu kostu koka, ne bih uz oka, jer krema dosta migrira. Na usne ćemo stavimo serum sa hialurskom kiselinom i arganovim uljem. I serum ćemo zaključamo sa maskom za usne. I to je to.